Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Dawa kahito ban pensange ya kajing lang padba banti mausyun halum serman. Bishar usim khairim ya kajing kenat hasnong tenring. Pulom kajing temu ka aim ban rong sha sekretariat. Ban Play Menteri Rang Badu ya ka Indo Cricket Academy Hamadan Kurkalang. Bat mentang ini apa syaki Khubor kiba kambanya. Kah Neutrap Integrated Territorial Organization hito haka arpo pratarik Iaiong kala ai dorkas Syau Yusuf Sharif Shulai, Chairman State Environment Impact Authority ban pensange ano ya ka jingelang ban pensngau ba halor ka jingti mausyun haulum serman elaka Nongkli Saipung CNR di Block East Jainti Hills District kaba bu banlong haka arpo artarik jemang arhajar arpo Rio. Haba kran syakila patai Khubor Presiden kahito ba dan bak dekar ulaong. Nakaliang kaseng hadin balayo ya kajing ujor na kinong syong shnong kitrai jaka kibadan markup. Kila ud bakaladan kajing syale don bor haka company MS Shri Cement Limited. Ulaong nakaliang kaseng kadawa ya katenat environment ban shimkia balada kamla ban jubab ya kijing dawa kaseng kan sa shim dakawai pat kasenja. Ya kawai ka dorkas habaya day bat kani ka public hearing ka banlong hau artrik me arhajar rio hantai hapo lum serman ka bahap hapo ilaka Nongkli hapo sa Saipung CNR di Block East Jainti Hills District hagani ke sithi ngela pun pau hadin bangi lagi ka notification ka balak pengmi ha ka website jong ka Meghalaya Pollution State Control Board bangi lagi ba kandon kata ka public hearing habaya day bat ka jengti yo tau motion ba arlak kanyo hajar lais pak dai pusau hektar bat ban install ru dan ni ban bu ya kita ki karkhana ki ban kalian mau dengi na kalian bajungi hadin bangi yo ki jing ujor na ki nong snong na ki try jaka ki bayadon mat markhap hangtu te kila ut ki pata kila ut ki try ki jaka ba kala don ke jing sha de don bor hagane ka MS Shri Cement bat ki nongirap ki jungki tengi na kalian ko jungi ni lawan ai ka jing tho bangin persya ya ketika public hearing bat ada kane ka office Samla ban disol dia kata ka jing dawa ka jungi ngimbat se ngi haban wan shom ban shom dharnang ni ko office jungki kat kum kane ka sti bat ka wai runga kwa ban ha ka Khubor syakane ka sarkar Jylla segi department ki bayadon benta ban penong ye kani ka public hearing nomor ni ladap daga jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar ka lalong shaba palat hadu ba kila khni ye ka khindo ba syap ka puta tengil asim ye ka wai karai ba ngi na kaleng kaseng bada ka sarkari bat ka daga Meghalaya State Pollution Control Board ni ka sia ken penlong ya ka public arterik to komot kam klentep kan sadon ka jiya umsnam pramuni bat nginum kendran hiru pa ngidangla bangin yaine ya ka ban ne kata ka kendo siap ka jungi ka badai ka kemi bat ladang idu du ya ka jingim ka jong la jong kam lele kan semi peteng do wai ndrei dang idu ka dia kendo ka siap ka jungi nginum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ka sarkar ba lada je ai kin ba kle mapi namar ngitip syai kani ka jing le don bor jong kani ka MS Shri Cement klem da ngap di kinong rep badan suto ka than klem da ngap di try jaka da ba shlun jubor ni latip syai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sadon hi kata ka jing pi bor ngim salia ngin suong ba jaka sarkar ta konkret lupa pi lati ki jong pi stan granite ki jong pi dan ni kita ki spai jong pi namar ka benta ka khndo siap ni hun banyak kenat ba ni hung ruk ba ka senam jungi kan bengkieng semadan ru tang ba ngine nginjo biang ya ka khendo ko siap ka jungi te kat kum ki sithi hi ngala kran ka basai ba dei ban pensange sa kat ba ti pat ba hi kinong snong hunto kim hon kala ki pat ba kinong snong hi hang to yo ya ka hok ki jongki te ni na kaliang ka jungi nginam ong hi ta hindai haba baro khaji ka jet menteri katip sai hi ba ka hitu ka Upaim Dr. Balajit Singh Sim haka arpu pratarik Iaiong ulakot ban bishar ki arkan hun jongkarat tenring.
Kakenhun ke ba persya bat ya kakenhun ke ba kersan ya ka dorbar balakot dangshen da usordar ka snong tenring ba Worthington nongrum kabala mi ru ka huri hura ha ka te ka por batmu ban penlong ya ka dorbar lakot lang ru ya baro kinong ya lam ka snong tenring shaying bishar jong ka hima ka badan hasmit nakalyang kinong ya lam snong lawan mi khmat da usordar snong ba Worthington nongrum u sekretari snong ba pensanlang nongrum bat umuktiar ba Peter K. Dokrut. Katba nakaliang kakenhun ke ba persya lami khmat da uba Kenneth Mukim nong mudoi persya ekate ke dorbar balalum da usordar bat unoya saj anjong u ba kraw khongjo. Ampala bantip ayu ka yeng kasari jang kahima khairem karai halor kani kakam. Bala file da kini kinong mudoi di nakalian ke jungi nong syak mudui ngilabu ya ka application objection jo kadon tenability ba kini ki nong mudui kimdon ya kata kami ong ketin yo ka an kaluku standi bakila bakin file ya kani ka case apo kani ka hima apo kani ka kut tang balong ngil mentah kasing landep ya ka hearing di ya ka egaman sambi inspect at kung koda marba pisong tu bakal dia beri kekut bangin keren cipang kata ro kadai kalau terjudes tuang citu ik bala banlong bala urlong untuk mentasni pakut kelas ngap ini berorliang abang Jylla argue na bu kita ki jingpin idau ki jongi na kau kaliang berkul kaliang pat di mentang ini ab ko ada jongka kut nang ni kan ong kumnu dalam ni ko ada ni siapa Hatu ki ta jing thir hatu kan debit ang kata bi debit ti khat nyukur na kan ko kajing thir pi kan ni ka mansu ongai pi tang kajing thir ka jongi kai kan bakta ki kita kapan makut kan pet map sutu ka meter subjudes ni ting pen ia ta kadau kat kum ki an kat kum ki kanun ki bladon apo kan ni ka jongi ba balai ba kini ki nang file kan ni ka petition ki nang mudui kim don hok ban file kan ni ka petition habai dem kan election ke balong after kau buat peladap mau ajar pesan di halo kata tak kecil pisah dia ikut ban sim tinggi keren halo kata pokok ni keren ya kata kabaya dari siapang jong kata kan yokur marba katkum ke election balap penjat yang tay kelaya je kami ki rules ki regulation ki order ni kita kelap pas di dis council ni katkum ka kumngau sai balap ki ki ba nong ya kan election om day da bagi penjat ni katkum ka jengmon jongki ti u sadari umlai da bong penjat election tadi kadai ki mau penjat ba kata ka penjat kadai katkum ki notice katkum ki rules katkum ki regulation katkum ki an ladon la mi te haloi tai mentang ala menong mentah ya mentah apkan lami ko ada ni ko mangitip wa haswa jong kan ni jong arja san ka dan du kata ka jing thabut kalong bai la thabut bro khat kinong song snong te ko kumnu mentah kan san ka kala tu ba ki e tau lo penong ki kalong kumni ka dis council li hau prai ban riu no hau tarik ban riu nai khoi hajar arpos sound kelapan mi ya ko dar haba kelapia ya kata kajinglong sodat jong ka snat lai tenring bat sodat jong tenring usara jong snok tenring te halor ba kapan mi ya kan ni kata ka khat nyukur kita kitmei bong mong kitmei di tang kita kitmei pat bala penbu no pade bala yarin pade banjir je unu sodat jong snat lai tenring om mencuat teh ke jit lut baro berkentai becentang marba dai yu sodat jong snok tenring mentan yu sodat jong snok lai jong ka snok tenring la banjir berkentai becentang Henry pada yo sudah snap like penting mendu la penbi ke sponsor aja sao kadi kata kan kila penwandur bagi temai pi kalau syabaro ki snap lu kidan lagi jong temai dem dia tekan nyokur ki bandrung kan ki di at sakur kum ke tim keconga Henry pada ka ke proses ki padrung baro teng trakin sarung dia ti kiwe ki bentai ki snap kam dei badan pakai snap like penting kadon ki don ki pat ki mau pedang ki mau pat keleng Kajing thmu jong ka Awakening Indian Movement aim ban penlong ya ka jingyat pat ba sya sekretariat ban persya ban pentrekam ya u adhar number ha ka Jylla kani ka jing thmu kala pulom no namar Khubor magistrate bat pulit kim sya bat ailat satya kam hadin labatha ya ki ban ya tawyar tang ya ka barik point bat penkut hakmat ka Shillong Civil Hospital Shwaban penlong ya ka jingyat pat ba kinoya lam bat kidukot jong ka aim kila penlong ka jingyalang hakmat udurmot jong uwo kyang nang ba Kaladon ru ka jinganya hapadeng kinong yalam jong ka im bat ki magistrate shwaban yat padba.
I'm talking this one, say ADC. No, this one, we not allowed. ADC, sir, Ronnie. Hello, ADC, hello. Absya. Permission, Mata lah terus, ini halor kari kebalai lo garis capai ba Indian Constitution right to life and liberty. Mana besar? Ngasan mana? Kita dia kan besar. Baik ba? Baik nak kalian jom ke polis department kamsa, balik. Keren fi keren. Bila you permission pay. Bila you permission si baca. Si baca. Lakai sikan tatami api. Lakai sikan tatami api. Minta lakut tak. Untuk tanggal ini. Bang ni betul, kali betul. Bang petition. Dia permission. Ni kempan permission ni pa intimation. Ni kempan permission. Intimation ni pa. Based as per the Indian Constitution. Right to life and personality, right to dignity, freedom of speech and expression. MMPI permission pi bakal nak office jom pi. MP bakal nak office jom pi. No need permission. No need permission. Ngimdan kam permission. We are living on a life mission no. Pesne, petang kata kau lah biar. Pesne naik pencerong kita. Naik pencerong kita pesne. Ni ongi pi PI permission ni kempan permission dia. Ni pa intimation just to inform the department that we will organize this meeting. Tang kata kau. Namar kan ni berkait di jang sap penbor jang pipai ba. Banle ada hari ni. Pihun lah di mapi maruin lah. Kan ongi PI bam kedok belang, fitre bam dok belang. Penbor pi. Bam. Bam dia pun tak pesne. Labiang pesne. Klang bakan numdan kan numdan juga mar. Labiang siap tang bentuk. Just intimation. Ni kempan permission. Pasal ni kempan permission. Tak intimation. Tapi kelas itu halas. Intimation. Permission. Kaya NOC permission ni bukan senang. Macam ni. Si bajet. Tempat mentakan. Arba juta. Kata arba juta. Selalu si kata. Pasal ni kawat tukul marik. Kawat tukul marik. Nama ni. Kano kayu. Kalau labiang aku ni patch ni. Tang sirang ada kata. Daya tang tu sirang ada. Kawan ni. Sirang ada. Menteri Rang Ba'du Narendra Modi haka arpu pratarik Iaiong ula plipat ba hendriu tili ki Indo Cricket Academy jong ki Jylla haka than syate lam mingi kari India haka jingelang pat ba bala penlong hagangtok lengba ka online streaming. Na pedeng gini ki Jylla ka Meghalaya Cricket Association kalayo ya ke Indo Cricket Academy ka Badon Hamadan Kurkalang Ribhoi District. Nalor ka Meghalaya ki weipat ki Jylla ki balayo ya kani ka project Shillong ka Sikkim Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh bat Manipur. Lapan bena kamang pisa bantai yakini ki Indo Cricket Academy kalakot siya ka arpulai klur tengka kaway. Ka jingdan jong kani ka jaka kilan met ha Meghalaya kan wanra ka jingerap ka bakraw yaki Samla yale kai cricket. Namarkin yo ya ka jaka ka babiang ban kilan met bat pentebet yaladi wat hakipor slap. Kani ka jaka hikai yale kai cricket. Kanya rab ban kentiu ya kani ke jingele kai ha ka Jylla baro ka wei ha kani ke Indoor Cricket Academy en penbiang ru ya ka swimming pool ka gym ka badon ya ki kor kilan met ki batbet ka indoor practice pitch bat baro ki jingdan kam jong ki Samla ya le kai habakran shakilat pathai Khubor u vice president ka Meghalaya Cricket Association MCA ba Rajiv Bare Ula penpau ke jingero obat ke jing sengongu ya menteri Rang Ba'du kari ubala pli pad bah yakini ki jaka. Ula ai jingero ru ya kino ya lam barim ke MCA ki bakentup ya unaba bata charji bat ba Gideon Karkongor ki bala no senyang shibun ban penurlong ya kini ke project lembat u secretary ba Regional Karkamni.
Nakaliang Presiden ke Shillong Cricket Association ba McDonald Sawian dekat ke Ground Searching Committee ke MCA ulaya thu. Hakaba sedang latmu bantai yakane ke Academy Hapulu. Henry namar ke jingrit ke jaka lahaban wat syawaipat. Hadien ke jing jurip yakumba arpau teli ki jaka kador barsnong lum dat klub hoi rembong kala ais ngobha yaka madan kur kalang bat laya soy soskular ban pendan kam yaka hadu san pau snam. Haka jingelang patba kabalalong hamadan kur kalang ban sakhi yakani ke jing pli patba ladan lang u presiden ka MCA James PK Sangma u honorary secretary ba Regional Kharkamni bat kiwe kinongkit kam jongki Cricket Association nakeleng ki distrik jong Jylla. Sipang kini ka projek belawan hang ni apa kurkalang. Mensua hak jing syai kani ka projek la wan man play mau rem apa pulo. Te hakisna me apa mensua jong gongguli lawan man play mau rem apa pulo tan rai ski kam sim poi sino ma play ba ka jaka kaladit plat. Te hadin baka wan hakisna arja kuwe itu ngi sedang ban wat madan. Ngi sedang ban wat ka jaka kam he bat yo ban snai kani. Te donbok ngilaya sini ngilaya ni par ko kini ki area jong ni ka boy boy lombong sini ila mduna shu ya ki arpo artli ki jeka ngila lipet panyong ba dayo manse hap ya thila ka thiet ko bas barit ru tang banyo ban penengkam kini ban sina bat ban penengkam ka ground ru te hak ta ka jingi ya jingi man kasingi kasinong kayo sngowi kata ba khot hari ni kisakot ingi ki snong kisakot ingi ka jing subha dagi dapiang subha ingi ban khot ban ai ban keren hatuk por jing long ba snong jing babung ba dei ba snong tinggal le hinji la keren hadin mulai ikan i lakular ba nagasinang kini ai kini badan par hadin kelaya ka keren katuk ni singi hadin lawan ni kendu biang meeting de hadin ki sarai ki final sundan hadin ni sawan sign ka agreement hang ni bat ni sayo ban pa tingba ka jing donglong presiden ba naba bat secretary jong gidian ki tri sitom ba banon ra kini projek hang ni kata kini kawi ka jing mentoy ya ki samla jongi jong kini ka Jylla Meghalaya jingi bujuk bat kini ka boy borok kawi kandan ka jing mentoy ba hang ni Magilayo ni kadan ka swimming pool kadan ka jakai lek cricket ni kadan ka gym bar ka kadan ka labiang lot ni makani ka madan ai ku beli ka bokong san ka dia ka snong akang ni kadan da bar snong lum dai khala malada kimai kini nginum i ka ni ka projek ni ban ngai sangkan no hingin sayo ban snai kini ka madan ro ka service ai ngilabo proposal te ka bisa ikan sale ikran kam ban ngin yo ban snai kini ka cricket ground ni makani ka along ka standard ground ka hamhe banyak ka pulur tinggi kermen mana ni sakmat hi paling baganya trailang baka snong bagi nongkat kam snong ini bathamai menta ke kege barak khoi kinsa ya sakmat bagi sawang babah ni po riboy tang ta kantin ku beli subun nongkong shop nga ai kublei ya ki media person wan ki affair ki media house wan capture ikane ka program jongi mentas ni ba play Narendra Modi Prime Minister BA jongi jongkari India borok kawai badon ha Meghalaya kawai Sikkim Arunachal Pradesh Mizoram bat Manipur mentas ni 10 baje step o Sri Narendra Modi ji o play ka 100 kini ki stadium kini ki indoor stadium indoor facilities jong cricket na thina po Sikkim te ngai khublei ro ya ka BCCI bat ka MCA Meghalaya Cricket Association ba ki simkhia ya kini project ban penurlong ya kini project ka ban yo facility ya ki khna ke ban wan national chesngi kini ka facility jong ka indoor cricket facilities wadon hangni apa barmbang Armut ki Samla kenthei khasi na Meghalaya ka Alisha Lindo bat ka Bonifilia Shulai. Kila pau kerteng haka thup yele kai football joka team India bani Iaiong haka Asian Football Confederation Under 17 Women's Asian Cup ka banlong ha China hau banai jemang banwan. Kini armut ki Samla kila dan lang bat ka kunhun hapo ka jingelam ka Pamela Conti kum ka coach kila poi sha suhu haka arpuh nyau tarik Iaiong hadin ba kilan met ban penkre galade ka tu ka ni por ha Gurugram New Delhi India ka India kala yo rung syakate ka lumpung hadin arphway snem kan sedang ya ka jingale kai ka ban ningkong ha ka group A persha ya ka Australia ha ka artarik jemang hadin kan ya kendu saya ka Japan Hasan tarik bat ya ka Lebanon ha ka pratarik
Barok kini kijing lekai kinlong hamadan lekai jongka suhu Taihu Football Sports Center China. Ki artili ki tim ki banwan haki kerdan bahakle na ka wei ka kenhun lembat ki wei pat artili ki batbet ki banwan haka kerdan ka balai kin yo rong shaka quarter final. Kat basau tili ki kenhun ki bakur jingjob haka quarter final kin yo rong shaka FIFA Under 17 Women's World Cup Morocco Hajar Rio. Badak itu ki Khubor nglapoy shaka bakut tar hadu bangindaya syambiang Khublei Shibon.